Jelano ka 6 months karbi la so certificate course ke la ke Dibrugarh University. Dibrugarh University la sino nang litumta university level lage. Dak don ta Dibrugarh University student lage. La sono nang litum. La si kiong inai 10 plus 2 masih pon. Kalip te graduate masih pon jadi no next ke pini hello la so batch hello ki si ta hai po 6 month ke la Dibrugarh University pe naman ke next ke 1 year to morning dan ke la si la hello la ke la da so course ke wa non Karbi Alam ke university long ni la ke university ya level lo ma isi Dibrugarh University isi ke Assam University la si la kachipinda ka so nang lo ni Dibrugarh University lo ni kan ko claim la hala da ni authority lo ama se hala so ni jakong do man ni university lo pa so angga ron et ke la non dak ni dak le ke thani kali la ke university campus alo si ke thani la si la ta ke non suppose that rugase Rangsina College la ke affiliated to Assam University university kali sita Assam University anda si sita lagi kali la ke Dibrugarh University malu isa branch lo la si dipu ke la son ho Center for Studies in Languages Dibrugarh University dipu center mini campus sa dipu ke Assam University dipu campus ko lagi la si dak bang ke dipu ke mini campus ko bang si no mini campus pe bang isa branch no pu ke la si permanently West Karbi Anglong ngedak dong kamu kampung pen lang eno ladak si kapang ni pan si mathal lagi Dibrugarh University pen Assam University ta ni haso ni tip Karbi Language Development Board chairman dola ala ni kibom si lai patu do Assam University pen ta lasi ladak kene 6 month la kita hang hala ke campus masih do laso ta ni initiative la so ni itu Assam University dipu campus along ni convener itu lah. Ni non resign deh. Aku ong lang ni son nak gua ni kita. Aku bang tu tu. Amani elu ko mat cetan ko. Masih lagi itu. La si non nang li tu bang ke kadok kaweta university student boleh cuma Hanoi. University pensi conduct exam tak. University pensi conduct certificate ayat tak. University pensi PG. Non miliki ayin charge lo. University pensi charge lo nang tek lo. Nili si kelang lo hai. Setan nili kemang ke officially formally la amne nili kan yalam nili tere. Nili di berwa pasana teni formal certificate lo. Tanon nang itu nompo. Lasi laso hormono. Angke laso pendet nili chairman kipo mohutsi Karbi language teacher along criteria mandatory criteria akenan sok pu la Karbi Alam tek Karbi course chali pu la solam criteria pinjong athenon pulungang nom lan pildo weli tum Karbi 100% Karbi lo Karbi pu seta mani bihek pen ha na ni dun yu pulo Karbi mo Karbi le by bar Karbi ko le pidete Karbi thani tema so haksila non IS ini piercing high secondary jadi cek lo high secondary high secondary non ke senior secondary pulo class 9 dan class 12 pak ni chairman lo masih kicu lah amal la so hut pena ke fit high secondary nang ceng lo high secondary lo ke any Karbi post graduate lo pulo te Karbi language teacher people kilo amani hidun tha kondo lo eko mahai nang li tun son ke han chok se langku athige by bat Karbi kule Karbi thegi kola ma be lage literature la subject literature nam lame ramai tam da do nan tu ko son Karbi han te ko puluna ma han thek lo dan ha me ka badun julu angale Karbi Alam de tingkong hak lo Karbi Alam da thega ti lo kupulong de lage MA pass lo po Karbi Alam than thek ku lage Karbi pen ko son mala su than ite amala sa kite chala sinon ke kriteria da dulu kente naso lamu la sinon la si daklo la sinon Karbi language teacher ke cemani kan ke la ke
isi i recognize university pen degree na itu lasi laso hansin non degree lo asin non laso bang develop lo high secondary level di degree dan lipu non ni di chairman dulu penan tentekan lo papengkan mo dedel chun kai lo ma laso bang asam university lo amala bang non ta do chet la lasi non laso lo pelote at ni kriteria ni do thik lo pen ke isi lo non lang dong dak lang itu ma dak ayam lokal isi lo si em ka lo lang isi lo na ponsi alang isi baik tu lasil ada non ang itu mangke aron ke em school hansi ujo tak ke thambe high school than bang ke lo pen athak non 1 year course ni high secondary to mana ke kabiale alam lo degree ni ini mah lasin non laso si progressively damo cingkul bom damo atlet ne kijut ke karbi along MA in karbi ba MA along PhD plan set lan masih ke target lasin non dak tapi ini jangan cenglo lasin long aku long itu celo nang kau ya menjadi itu alang di tak lo alang di voluntarily kan work tak ini akan bukan long ke alang di untuk dicontoh setelah di tak aku ini student non channel ndak Kasi interesting alam siya timo so chat so line pertolongan kan di Bro University alam no lang di sono talang di teacher kan dia student apa tangke dalam na di Bro University lo kong bucu tu university lo tong hari kepene dharma tu lo jab lo tong akhirnya tang solo amane ke di fusido nang hang university problem solving down ang isi meeting do don Jadi council meeting dulu. Ang hadak cingwai lo. Oh, ini dah teacher agency. Bhauna ko. Aki meeting introduce cingla. Masih lah so long bang. Bhauna long bang. A teacher bang tak go student. Non nili ke teacher lo nili tak go student. Admission change dulu. Degree dah tu. Amang ke lagi ni kan foto alam nanti non kita alam lah nili ada do komun. Amang ke course dulu tu people lo ada. Tadi lah seorang tadi teacher tak alang student tak alang mau exam question paper ke seti tak alang paper kare kita alang ku bulon de lage bulju ate akan dah beda la sansi alang be bang jo la se non alang li tala ni kali alang li teacher tadi ter pacau alang li student sedana sela pacau sela tak koi siate mo modeli nang lu tu alang itu melong ili tu ne non skiceng lah Nanga di konang dem anu tin nama kanoi. Doktor nang cuman ceng kumalon teke tan doktor dong kan. Engineer ke cuman ceng kumalon engineer mang ke tan. Doktor dong leke tan kedi. Doktor nang medical college introduce ceng teacher ke doktor lagi mati. Practitioner itu. Engineer itu misri dong sikit tan. Kali malang deh. Mungkin dah mau kan ni kan kalau bang ya pernah. Ili tu ni non si kan yang dengan lah ili. Non si jo, non ili dah teacher lo, ai teacher lo, non tu alang li dah teacher, oh pun dah teacher bolang lu dah kan di buang lo, kote alang li tu dah non asal misri tu si engineering college sama profesor. Angke doktor medical college lah tak, wrong jo lah, dua ke wrong na tu. Latung si profesor. Son no ili tunda so stage lang ni kan haru pa ani bang aprang apa sili tu din non keli la. La solang la sin na me padug nei ke klem nei tu tila. Ya sin non na kenang so lo, la sin non pini ke kangkulo, la sin to we pini pu salang di. Alu bisa ko kan dan lok pini na se tong atun atun hanta churu lo. La si pini li ta kar di lenges ke ha 2004 pen tekar pa ni ke pa na tunda adilong tai po. Tekara himpulo, tekara editor lo, lapen geni liga channel pak channel pada ni liga kampu ni liga pas kampu ceng, masih lasi ni kita solong lo kalau dia kita publish lo, ni kita paklang lo, kalau kita tak ni books dulu, sonang taksi ni artikel topik lo, temu topik lo, ni qualification jalan nak, ni formal degree gabe, tadi itu methan si kacali si sonang kewa, lasi non sonang deh. Lasi non nang litu make at least na the university degree ke long ko
pasal putih cakap itu pun. So taksi ni kita itu penalang ni so ni kita butuh journalist the state president the chairman lo first and only kami no ni bicara all asamba national level on the secretary lo president na naga pek ko pano mani da chairman kibom lo mat ni ko ma chekan ko to la ga phelang lo la sinon na so language long na le tum ka do kita kacali ban degree pancot kalira angela pangkang song mereka phelang lo kacing tul kapirti kapangcu lah long acara ni fasih do le na lo dan do le lang le tum ka son ka non ni wang tulipo kabi language ke non ke kabi alam ke regional language angkela sebut 2017 aningkan North East along itu la non NEP New Education Policy draft selon draft meeting discussion period Acharya Governor dola si chairman sebut mili kata meeting mili dengan North East Tribal Association so kita ni hasil si separai karbi regional language atung kini nanti cetan LAC itu ndak level education pilih an itu ne methalong kecalan lasi non ke la suben ban bom si non ke council da itu officially karbi language ande tang lo ठीक सोना थाक्सिंग non ke a school hum tinalong karbi language teacher do labo ME school high secondary andolo non degree ta nando po sonon taksi LP school long ta non ke karbi medium convert hai lo ta karbi language teacher ke nang lapo anga lalo ko te lasi future ai importance ba ke pick late lasi mili do LP school long face wise karbi language teacher appointment pinang ku coba menang juga isi long 50 post ke create ke essential tangle appointment people lah ke change ke face wise pinang kodak ma student la capital pin teacher ta capital dak son ke net capital language teacher LP section lo 4000 so say LP school nang ke pas tang bang suri si su la ini gono ka lihat pe la si non la hai lo la si POQ implement la si la so importance bang ke hit non pulundang di government di medical college la data karbi alam teknik itu karbi ini tu biar certificate ke pontum si pampara so preference long ke teknik dengan ini tu long si nak baca lagi jo la son la si ai importance bang kita dan lalu cuma thano ilang itu tak tahu boleh tak university student boleh cuma thano la si non dam nak dan non dak itu tu antar inut khai pan ka chim hot patung sai de ulang ni chairman ke hai kan dang lo ulang ni tum jo non la mera mai long ta do KCS long ta do puta la mera mai secretary lo on pu ba secretary lo so taxi jo lo ka pu lang ni pan bang la si so te za lang ni pan amen ni si de la lang ni pan tu de kola chali bong ni de hala yes tu dun na jo la so na si non la importance lo la si kadawai panda non pini so palu itu mana ta tapi nang acara bunyi ke langia ni hakku la so masih cuma di lo ke langi la pendek ke mau juga malang tanda mardan ta pinpur alut lo la pinji asi pini welcome speech lo kini lo la ni anpesi thano la penili bang na introduce ko nili ben ke long sing tero penili university lo ke kini lo ada banyak program coordinator lo Center for Studies in Karbi Language and Culture ada banyak milik director lo ningkan bang citin dia lo kita ningkan 2020 yang 2019 ningkan council ta approve lo council dah dengar lo kasi ningkan ini budget kan ningkan complete budget yang pilo dan ningkan ini yang lo budget memang kita cek lah sino lah so budget tu top council yang deng tulo te admission fees dengan sun tutup mo kan quality penang quality abang nando lalu lasi nili introduction na lailo lasi nili ka mo pen ng chikan bom lo nang ni ko mamo ng country ta no lalu to man pa chini lo karbi language ko bang nili ka formal education ka be ta nili to ba ni hang chali o research o study o la so yini pen si lan ko lo nili ke lame hekar 2004 ben lo karbi alam pi lo ke tok lo
kita publish lo Kargil Language Development Board Council ka under lo chairman dan dilikila la se kasanggaw taxi and along representation to people la se dahil kasi pinili la so ang sa ka nililama kana sa ito